Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu jong jong te in jawa in chibai kan buk le thau chawa voin hi kumsang hi som hi le pathum July ni som thum le pakhat ania July thla nin hnung ber kan lo chuang kai le ta ane thlathar hlim taka chuang kai thau turin du sakna chibai kan buk thau a chau Manipur zofa frontline te ta na Tranpuina ve bur kan khon mek hi update han nei lokila he donation kan khon mek hian kan tumber chu frontline na kan pasal tra duty ten ele in tu tra po an hu zo meu tolawa ei tu tra te an lo mu theina tur le sai hlum an mamo engemaw zat te kan lo tum sak ve thei takin tin he donation hi khon ania video a hian application frang mangte tan Tranpuina ron theluna turin UPI ID da ania heipa ka hian application manglo te tan bank katranga transfer du te tan bank account detail da ani boka tin heipa ka hian QR code ron da ania hei hi scanin Tranpuina hi pek mai thai ani bok paisa transfer na tur address kan ron da kan video mi hi mufia thailo kanomani chuan kan video a comment chung bera hian heng Tranpuina transfer na tur detail hi ronda ani bokani voin chun dar som pani thlenga Tranpuina sum kan don to jong hi cheng noi thum zakwa somko le panga ani Tranpuina sum hi thochun jom zel thai ania kan u naw zofa te tana Tranpuina lo pe to de tan po Tranpuina ka pe to tia kut kwang ko mai lovin an momong phuruk tur khop sum le pai hi atam hlea chu wang chuan kan thei top kan chua atul hlea zofa Mizoram state chung le rampon lampang foreigna homte po Tranpuina sum hi ronlan thau turin kan som tak meu cheu ani ole Manipur state thuthar lampanga hanlut ngalela melma meitei hoten zofa te hanbei an top san tak tak theilowa meitei hoten hetianga hanbei deu ranga wang hian akhat tokin liam tur le nunna chan kan nei zau ranga tun hai chwa hian Kangpokpi district lamai ma in lamka frontline vel hi meitei ho te hian an beina sa hlea nimin sunday chunhu lampanga po khan meitei ho te hian kangwai frontline le ache vela in ka na anon chak chuak lea an chief minister nena meitei mi puiten hill area zofa te an chena mun jong chu arang thayang berin chople chila khuwa khira athunun na hnuaya dawat turin pressure na tak an pea masa hei hi meitei ho drama bok nin ariata chief minister and Biren Singh hian ahmada atang to khan he thil hi atum ania tichuan central lama po thiam hachan na turin ami puite hi pressure na tak pea chuwanga malata anga lan hi atumani berin ariata mi puiten kong hanzo hi chief minister and Biren Singh hian daudal na hranpa anei hriat anilowa nimin lama chanchin thara kanon report tong khan meitei mi puiten protest rally han nei na demand han siam jong te po engma anhol thu soilan na ala omlo ani tichuan hilai ria hi na tak takin hanron bei thina mase nimin lampanga khan social media mun franga in kana lian tham tak thleng angin report awm nuala mase hei hi thubel chian dolo ania nimin le nizan thenga thil thlendan dik tak chu hetiang hi ania gathol area in ka na tenau deu achuaka mase hei hi amma in kana lian tham tak tak mai lo thleng tong kha ani lova in ral sai kan tiang deu ralelam le lamatangin akhat to ka in ka ton na ani deu bera gathol area frontline duty te hian ral khata tranga meitei ho ten anron ka na hi anlo chang le ta mase chu po chu an ka jong hi chan let vek anilem lova meitei lama po hliam tur le nunna chan anom lo nia hriat ania gathol area zofa frontline na duty te jinga po nunna chan le hliam tur anom lo boka eastern command atanga thu kan don danin in kana lian tham anga han chal tur chu ani chi lo ani heti lai hian nimin chun lampanga khan pasal thra David Thiek thina mun langza lamka lampanga hroi tu frang te zup kalin David Thiek hriat rengna le za na lantirna turin ama thalak le anhnuaya pasal thra martar zofa te tana mi huai sen ani jiale choi moina le hriat rengna thuziak ombok chu anjuk tara langza hian nu ho po anjuk kalnuala meitei hoten David Thiek rong taka an ngai saka an thana mun le
aruang an halral na hmuna hian he banner hi zuktar ania langza zukkal ta hian tongtrai rol na hunte an mangbok ani heti lai hian nizan lampanga khan mualngat lampanga po inka tonna tia hansoi tur chet chu ani lowa inka na lian thamlo tak achuaka hei po hi ale lam meitei nun rong ho tele zofa te hi duty anom rangani ti inriat tir ton nang deuh chau ania inka tonna pangai tak ani lem lowa chanchin kan buat sailai voin chhnudar ni thleng khan thom hare tlok tloka frontline lampanga omte point command center an biak pona chuan eng thoma aom lova meitei lampo inkap tura in sing sakna an nei lem lova akho har thak lek lek jokani tin frontline duty te chuan an soi nge ani mase hei wang hian ngai that ngot tur chu ani lowa meitei ho te hian thil tum aneya chu zofa te hi lei ria zong atanga chua veka anram lo chin hi lo saka chu sak vek hi an thil tum aneya chumi nem nge tur chuan Imphal Society Group pakhat ko committee kanron soitrin coordinating committee on Manipur integrity an hroi tu po Assam Rifle 10 case an lo siam saktoa an convener ber Jitendra Ningomba po Assam Rifle 10 alaka thuboi siamin case an lo siam sakto kha ania heng ko komi ho te hian protest an hoi hot leta meitei ho hi an huang tau tul tuala tin an du arum tial boka protest an nei na anaw hla te po dan kalle dan bo chiat na atam talea nimin lama ko komin an organize protest rally an nei na hian opposition MP 10 Manipur state an tlo chu an du lo zia anaw chua puya politics thila man tangkai an tuma Manipur state boina hi politics sa ham thada turatana man tumin heng opposition MP te hi Manipur state a hian anron kalani anti rally a hian slogan aula hanei boka heng anaw hlazinga hian kuki zongjong ta chu in that vek turani ti te Manipur state atang hian kuki te the chua veka bo vek turani tin an aurol bok ani heng anaw hla zongjong te hi tharum thona lam hoi vek ania Manipur state boina chinfel na lam ain boina tipun lun tura mipuite fui porna ania chuwangin organizer telaka hian sedition case file theinin ariat bok heti mek lai hian voin khan India Today in report anpek dan chuan Manipur state ta tharum thoa inti boina athlen tang khan thlathum don mai hanita he boina hian majority meitei tele tribal lama hian avaya belkhomin nunna chan zathian za somruk apel tani tin handon reporta mase he report hi adik lona sati achiang renga Manipur state sarkar le CSO te hian meitei lam nunna chan zat hi anla thupzui jalnin halanga indigenous tribal leader forum ITLF 10 tunkar indonikalta July nisam hile pakwa statistic update anai dan chuan zofa ta jinga nunna chan hi zasom hile pakhat anom toa meitei hoin khua an hal zongjong hi zasom ko pasari awm to boka heng an kho hala hian in sangsari chungzat hal chiat ani toa biakin rong bol tu te an chen na mun quarter si zathum somnga le pakwa hal chiat ani toa an sahim na zonga mun dang awm mek internal displaced people hi singli sangkhat zali somhile pangalai mai anom to ani tichuan tribal zofa ta jinga nunna chan za somhile pakhat anom chuan meitei lama hian alet fetam anom turangai ania mase Manipur state sarkarin apun zarchinero chu he boina wanga zofa ta jinga nunna chan to zat ain atam hret chau ani hetilai hian The Hills Journal in report anpek dan chuan opposition Trangrol Pol Indian National Developmental Inclusive Alliance alam toin India chunga tanga Manipur state law MP kaltachuan Manipur state governor Anusuya Anmua meini thuma tanga tharum thona ain trantiratangin nisomriat le pakachung hian Manipur state chunga hian law and order zongjong chu afel 5 veka dan le thupek zongjong chu ake chevekani ti hi Manipur state ta thilthlen dan dik tak ania chuwang chuan central sarkar nena hian hril hrengai turin kan phut cheni anti heibaka hian MP te hian Manipur state chunga no pangte
abik takin zirlai te ma khuat chu athim hle towa Manipur state ta zirlai te malam hun thirin state sarkar le central sarkar hian arang thayang berin ma ala katrulani antibok Manipur state governor nena hian memorandum anthelu ta he memorandum anthelu jinga hian internet tun thlengin ben ania tharum thona achua tiratang khan thlathum chung internet hi suspend ani towa hei wang hian Manipur state ta tharum thoa in beinale boina chuak zonga hian thudik lo le rintlak lo rumors tam tak adara media trend khatten Manipur state kantlo ma thuan puan zar zong po rintlak ani lo boka heng thil atlen thaina chan hi internet hi suspend ani wangani antia Manipur state chunga kan thil mu zong te wang hian tun thlenga prime minister Narendra Modi hian ngoi ala chu zel hi kandem takzat ani antibok hatiang ani lai hian communal chief minister N Biren Singh chuan Moria Meitei police commando te atam jok thonlu bel tumin malak na anai mek zela hemi dulo hian Meitei police commando te kalna kong tur hi dangin national highway 2 Kangpokpi bazara zofa te chuan protest anai mupa he protest sa anlantir barchu Manipur state police commando Biren Singhan Moria thanem tham tak mai tirlu bel atum na chu andau dala Tengnopola chun jan zoma an kalkong lo dang tu zofa protester ta chu an thopani ti anlan tirna ani bok ani Tengnopola hian mipui ten kongpui dangin Meitei police commando te hi anlu thailo na turin hun rai tak chung protest hi anlo nei towa kongpuya hian an thu khatlata chuna po zana po chumlo chatlawin he kongpui dan na hi an thoka tichuan Kangpokpi bazara national highway 2 dangchata protest rally voina annei bellena hian memorandum an siama an memorandum hi home minister le DC nena an theluta memorandum a hian Manipur police commando te Tengnopola mipuita sutlanga more thlentir tralan tumchu an dulawani ti hriat tirin Nuklet vek turin DC kalplangin Meitei Home Minister nena voin khan an memorandum hi an thelut ani Biren Singh hian Morea hian Manipur Police Commando te hi atam thayang ber dalu turin ruam manna asiama deployment hi siam vek ani towa Manipur Police Commando te hi konglaka dancha anita Tengnopola hian mipuiten lodangin More hi an thlen hanrem tilo ani tichuan hei nena injam na nei thau khi voina khan lamka sit-in protest lian tham tak huai hot ania lamka mini secretariat office ma Morele Tengnopola Meitei police commando omek tachu Manipur state sarkar khian ahnu kirvek turani tin Morea Meitei first tamjok dalu tumna hi andau dala lamka mini secretariat office kota hian mipui tam tak anpung khombok ani N Biren Singh hian More hi Meitei police commando te control na nuaya ada theni chuan zofa te an chena mun sang abik takin lamka tan po ahim don lawa chutiang bokin Tengnopol te Kangpokpi district tan po ahim don lo ani mase he chanthajok an chantheina tur hi communal chief minister N Biren Singh hian ahmuchiang hlea Morea hian asipai tamjok Meitei police commando te hi tirlu luitumin malak na anei zui mek bok Manipur state hilai ria mun sang atanga zofa te hi chua vek hi athil tumber chu alani renga chiat na le thisen tam tak luang to ma sela Biren Singh hian athil tum hi buaitir atang khan tun thleng hian thul na alanai lawa atum ngaya hian halading reng boka mase hei hi zofa te kantran ruala tho ho na thrazok kan siam chhozel hani chuan engtika ma Biren Singh hian athil tum hi athilot lingai don lova mase zofa sapklan krang chipeng krang ten kan chipeng dika hian feeling kan lak nat lutuk chuan kan tho ho na ti chetu hani don ani ti hi chiang takin alang reng towa chakna le hne na hi inpum khatna aoma chu inpum khatna wang chuan khovela hian rabe omek te anding chuak thrin ani kan thudon na ten report anpek dan chuan voin khan More lampanga Gorkha regiment te anlut ni in soi ania
Technopol district chunga Zofa ten Gorkha regiment ron lut tahi anlo lo mani ti lantirin welcome banner nen hanlo muaka heng sipai thar lutta tahi Fort Gorkha regiment te ania Zofa tahian anma ni venghim turin Assam Rifle ai chuan an thamwan puizok niin alanga lom takin heng sipai ron lut thar tahi anlo muak ani ti chuan Manipur state boina hian India rural na in pui Parliament House pani chu na takin alang hong mek zela voin theng hian Parliament a Lok Sabha le Rajya Sabha lama rural lei theilovin anom meka Parliament lama tanga kan thudon na ten an soidan chuan voin Rajya Sabha le Lok Sabha hian bil poimo han soi ho le pass an nei lova Manipur state boina chungchang hi soifel masak phot opposition party te hian an du wangin House hi ala boy chunjam zela House pani Rajya Sabha le Lok Sabha te hi chanudar thum le minute som thum thlenga tan ti top lai lok anile ta heminua Indian Parliament in pania rural na ankal pui chunjam dan hi countryman tarilo ani ole kan donation khonlai mek kha kan han soile lokanga Manipura Zofa frontline na omek te tranpuina turatana Rainbow Mizo Channelin ve bur kan khon chu alakal chomek zela mamo na asanto ema wangin tranpuina pethai zongjong te chu arang lama roncha chuak turin kanin ngenin kanin som tak mewa video a kanron tarla nang hian poisa transfer na application trang mangtu te tan UPI ID kanron dale QR code te hi scanin tranpuina hi pek mai thai ania tin transfer application manglo te tan bank atanga poisa ron transfer du te tan account detail kan ron tarlana hian ron transfer thei ani rang bok ani Zofa zongjong te hetran puina donation hi ron tho thau turin kan som cheu ani ole khati jong kha tuntromatana video kan buat sai thei te nile phot sela lowinen kol traula tichuan Rainbow Mizo Channel a hian chanchin thar danglen dam takin kanin tongle theu donia